Bharani Election Commission Shaklaika, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Manipur, Mizoram, Sikkim, Tamil Nadu te Puducherry wo 100% vote khlaika. Vote khlaijaknai fine 21 July NDA ni bakhaktino candidate ungphika Durpoti Murmu te kebengnai bodolni candidate ungkha Yaswant Singha. Yaswant Singhani kokshil chamung rangrowino crash voting khlaijaka. BJP ni kendra teidulma baino kokshil chamung norei rijaka. Chongbari ni shikangbo shaka o chongbari keboni shakbaithang khobui walaimung ingya. Omo kaisa thungrungni bataimung. Nasigi naike NDA ni candidate no kwlai ingnai. Khorok ni candidate no chongbari ni shikang hakotor rwkgwi no vote awaikha. Fine 21 July o srai shake shawi manai hakotor ni president sabo ongno. Bureau report khorok.